Thanda ukulibingelela bathandekayo ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. uNkulunkulu sesiphile lithuba lokubana singene elizwini lakhe. Singakangena elizwini asibeni lelizwi lomthandazo. Siyakubonga Nkosi uNkulunkulu wethu, umdali wezulu lomhlaba, mnini wento zonke. Khuluma lathi ngalesi sikhathi uma sivula incwadi engcwele, kuphakanyiswe wena, kwaziwe wena ngoJesu inkosi yethu. Amen. Siyabonga bathandekayo ukubana sibe laleli thuba. Ngilosona sikhangele isihloko esithi sona ingozi yokudelela ilizwi. Ingozi yokudelela ilizwi. Sithatha indaba yethu kuJona chapter 1. Sisehla layo ithona iBhayibheli. Ilizwi lenkosi lafika kuJona indodana kaAmithayi lisithi, sukuma uye eNiniva, umuzi omkhulu, umemeze umelene lawo, ngoba ububi babo benyukele phambi kwami. Kodwa uJona wasukuma ukuze abalekele eTashishi, asuke ebusweni benkosi. Wanika imali yawo, wehlela kuwo ukuze ahambe lapho eTashishi, asuke ebusweni benkosi. uNkulunkulu abusise ukufundwa kwaleli lizwi. Ngilosona sike sikhulume ngendaba esijayelekile eyingozi futhi kakhulu empilweni zethu, ikakhulu ebantwini ababamba iBhayibheli. iBhayibheli ithona uJona kuye kwafika ilizwi lenkosi. So kufika ilizwi lenkosi lamtshela kubana kahambe aye eNiniva. Ayekuchumayela eNiniva ngoba ububi beNiniva sobubukhulu kakhulu. But iBhayibheli ikhona kulokubana uJona ezwe ilizwi, ahloniphe ilizwi. iBhayibheli ithi khona wadelela ilizwi, wabaleka waya eTashishi. Zonini bathandekayo, ngilosibona sibekwazi lokho. Ilizwi elikhuluma ngalo yilo leliyana kuGenesis. iBhayibheli ethi khona ngalo uNkulunkulu wathi khona kakube khona ukukhanya kwaba khona. Yilo ilizwi uNkulunkulu akhuluma ngalo wadala isibhakabhaka. Yilo adala ngalo utshani, izihlahla lakho konke ongakucabanga, izinyamazana zonke zaba khona ngenxa yelizwi likaNkulunkulu. iBhayibheli ithona kumahubo uNkulunkulu wadala into zonke ngelizwi. Xa uNkulunkulu edala into zonke ngelizwi, lelelana lizwi uNkulunkulu adala ngalo yilo futhi iBhayibheli ethi khona mhla kufe uLazaro, uJesu elapha emhlabeni wamemeza ngelizwi, ithuna lavuleka, uLazaro waphuma. Kodwa isimanga, labona indalo kaNkulunkulu yonke izwa ilalela ilizwi ngaphandle komuntu. Okuluhlupho okungalaleliyo okudelela ilizwi likaNkulunkulu kundalo kaNkulunkulu yonke ngumuntu. Lamhla ufuna bona sikhulume ngengozi enkulu yokudelela ilizwi. Yabona uNkulunkulu uphezulu, uphakeme, usezulwini. Xa esezulwini uthiye ilizwi, ungakumahubo 138 verse 2, ithona iBhayibheli uNkulunkulu uphakamise ilizwi lakhe okwedlula ibizo lakhe. Ngezindlela ibizo likaNkulunkulu ezulwini liyahlonitshwa, liyadunyiswa, kodwa nxa sesisiza elizwini, iBhayibheli lithi khona ilizwi likaNkulunkulu uliphakamisile, likhulu, liyahlonipheka, kalihlonitshwe yibo bonke ngoba liphakeme okwedlula ibizo likaNkulunkulu. Ilizwi lelelana elavusa uLazaro yilo ilizwi iBhayibheli ethi khona nxa uJesu esehla uzamemeza ngelizwi lamathuna avuleke. Kodwa isimanga uJona walidelela lelo lizwi, alithongo lutho empilweni yakhe. Lawazi ukuthi kuyazila
ezulwini kuyazila kwabahlonipha uThixo kuyazila ukubana ilizwi uNkulunkulu akukhulume umuntu angezwa umuntu adelele. Ngifuna bana sike sikhumbule uJesu kwelelanga ungafunda kuMateyu chapter ngeka 8 verse lika 24 kusiya ku 26 nxa wayehamba esemkhunjini kuthiwa kwavela isiphepho esikhulu uJesu wakhuza ngelizwi isiphepho salalela. So indalo yonke iyahlonipha ilizwi. Manje ngilitshele ingozi ekhona. Ngicela ukuthi ngithi mina sike sihlole izigaba ezine eBhayibhelini. 4 lapha uNkulunkulu asebenza khona. Okokuqala uNkulunkulu nxa esebenza ephila esebenza labantu usebenza labo ngelizwi. Ukhuluma labo ngelizwi. iBhayibheli lithi khona ilizwi likaNkulunkulu lafika kuJona. Ilizwi selifikile ngenxa yabona uNkulunkulu sebenza ngelizwi. UJona wakhuluma naye ngelizwi. Kulamadoda amabili engilosibona ngwaqambe ngizahamba ngwaqathanisa sixoxa sikhuluma indaba le. Ngikhuluma ngendaba kaJona, ngikhuluma thinta futhi lo Faro oyekhona eGibhithe ngaleso sikhathi. Labona uNkulunkulu ekhuluma kuJona wasebenzisa ilizwi. Ethuma uMozisi wasebenzisa ilizwi. Ngithe kulezigaba ezine ama-stage ayi-4 lawo aqakathekile ukubana umuzwe uThixo ube mazi lokubana usebenza kanjani. Uyabona ungabona uphila umuzwa uNkulunkulu ulihlonipha ilizwi uyaphila kuhle kakhulu lo uNkulunkulu lezulwini uyathandeka njengabo Daniel. Uyathandeka uyahlonipheka but emuntwini odelela ilizwi uNkulunkulu uyangena laye ku stage sesibili. uNkulunkulu angenza khona uJona. Ungafunda ku verse lika 4 kuJona chapter 1. Ithona iBhayibheli uNkulunkulu wasethumela isiphepho. Ku verse 4 ithona uNkulunkulu nxa uJona wasehlula ilizwi uThixo wathumela isiphepho esikhulu olwandle. Isiphepho simeleni? Isiphepho simele izinhlupho. Lawazi ukuthi abantu abangemzwayo umlimi nxa esahlezi kuhle. But ngicela ukutshela lokho ubona uNkulunkulu uyahlonipha kakhulu, uyakuhlonipha. Aza kuhloniphe lesikhundla oyisosona, akuhloniphe ngubunguwe wakho as long as ulalela ilizwi. But ungadelela ilizwi uThixo uyakhohlwa ukuthi ngubani. Ungakhangela ithona iBhayibheli nxa kwasokwehlula ilizwi uNkulunkulu wathumela uhlupho. Inhlupho eziningi azisiza kithi. Labona uhlupho nxa lusiza asiyo zonke inhlupho ezivela kuSathane. Ezinhlupho ziza ngoba uNkulunkulu zami ukukhuluma lawe ukukhuluma lami. Xa ekhuluma uThixo abese kwekela ungene phakathi kohlupho. Uthi ungangena phakathi kohlupho uNkulunkulu ufuna bana umuzwe ube mazi mhlawumbe ungaba phakathi kohlupho ungamuzwa uNkulunkulu. Umlando 2 Chronicles ngikhangela ku chapter 33 nxa uNkulunkulu wayekhuluma lo Manasa. Ithona iBhayibheli ku verse ngelika 10. Inkosi yasikhuluma kuManase lasebantwini bakhe kodwa ngabamlalelanga. uManasa ungayifunda indaba yakhe kuthiwa khona ngumunye umuntu owaxhwalayo waganga wadelela wenza okuzilayo. Wadelela ilizwi likaThixo. Ithona iBhayibheli uNkulunkulu wazokhuluma kuManasa. Kodwa uManasa wadelela kamzwanga. Ithona ku verse ngelika 11 ngakho inkosi yasibehlisela abaphathi bebutho inkosi yase-Asiriya eyayilabo basebemthumba uManasa ngameva bambopha ngamaketane ethusi bamusa eBhabhilona. Uhlupho angena kilo uManasa wayengafanelanga angene kodwa wangeniswa ukuthi wadelela ilizwi. Ungayifunda indaba efana nayo eGibhithe ngale kuthiwa khona uNkulunkulu wacineleta izinhlupho.
inhlupho ezakhathazayo waletha yabona uhlupho nxa umlimi esekhuluma elokho ezama ukukuncenga ngenhlupho uyaletha lokuqala lube lula nxa ulokhu usala lokho lutshona ulokho kusiba nzima uNkulunkulu zama ubona akhulume lawe lakwazi ukuthi ngicela ukuthi ngilazi lokho ukuthi ukubana empilweni kulabanye abantu abangeke baphenduke ezilonge esavuke pheka itiye enathi itiye lesinkwa lebhatha angeke aphenduke ezilongezi eseselabantwana bonke empilweni esahlezi kakuhle imali ngela angeke aphenduke but uNkulunkulu nxa esekhuluma kuthiwa khona uyangena kusigaba sesibili so wena alethe uhlupho ngolobana mhlawumbe ngamuzwa yabona iBhayibheli lithi khona uManasa wangena phakathi kohlupho esephakathi kohlupho uverse ngo12 kuthiwa wathi esecindezelwe wancenga ubuso benkosi wathi phakathi kohlupho uManasa wasephenduka makabonge uThixo kwisigaba sokuqala eselizwi wala kodwa isigaba sesibili samwina uManasa makabonge edunyiswe uThixo kwabanye abantu bazaphenduka esexotshwe emendweni kumbe sesusiwe emsebenzini abanye abantu bazaphenduka ephakathi kohlupho nxa uhlupho lungazanga kwabanye abantu abangeke bamuzwe bamhloniphe uThixo namhla ngikhuluma ngengozi yokudelela ilizwi ukuqhakatheka kokubana uThixo ngakhuluma la nxa elikhuluma elipholile yakwazi ukuthi thini bathandekayo inengi lethu sitsheliwe ngomthetho kaThixo emlayweni kaMlimi imisiwe imithetho ungabe labanye uThixo ngaphandle kwami abanye siyakukhohlwa sidelele satshelwa kubana hlonipha khumbula usuku lwesabatha ulugcino lube ngcwele abanye sesikuthatha buyekethe sizenzele sikufunele sikuthandayo uNkulunkulu ukhuluma lona hlonipha uyihlo lonyoko ungayebi ungafebi izinto esiziphiweyo sitshelwa ngelizwi kodwa kungehlula ilizwi uThixo uhamba layo kusigaba esilandelayo iBhayibheli lithi khona omunye umuntu uNkulunkulu amzuza ngohlupho nguNebukadneza uNebukadneza yinkosi yayihlonipheka yinkosi yayinkulu kodwa uThixo wakhuluma laye ngelizwi wala ukuzwa wala ukulalela zonile bantwana bakaThixo ngicela bona namhlanje sibuyele ekuzweni lokuhlonipheni ilizwi likaThixo ngoba uNkulunkulu ufuna simuzwe esakhuluma ngelizwi uyabona uNebukadneza wasicina esuswe ebantwini uthela kuDaniel chapter 4 wasuswa ebantwini wahlala egangeni wadla utshani kodwa uthe sephakathi kohlupho ngemva kwe7 years ilizwi likaMlimi lithi khona wezwa wakhumbula ubana kuloNkulunkulu ezulwini makabonga uThixo namhlanje nxa uhlupho dlula phakathi kwalo nxa ubungathi uphakathi kokuhlupheka kuthi qhwinga phakathi ube kwazi ukuthi nguNkulunkulu okhulumayo asohlupho lodwa lolu aluveli la kuSathane kodwa nguThixo okukhuzayo ofuna kulana akhulume la akusindise muzwe umlimi esakuncenga uphakathi kohlupho iBhayibheli lithi khona lakwazi ukuthi nxa ngikhuluma sezenje ngingakangeni kusigaba sesithathu kulabanye abantu abathole nzima badlula phakathi kwezinhlupho ithona iBhayibheli uJona uthe sokulohlupho kulokubana aphenduke uJona kulokubana adinge ubuso bukaThixo kuthiwa khona abantu ababelayo bezama ukumlamulela bakhupha impahla ezidurayo bazikhupha impahla ezidurayo bazikhupha esikepeni bazijikela olwandle bazikhupha bazilahla bathi mhlawumbe kuzabalula kanti kwakuluhlupho oluvela kuJehova olungeke lususwe yikuthi usulahla impahla zonke ngilitshele bathandekayo kulabantu empilweni asebethethe bathe bengena phakathi kweproblem ingaba yiproblem yomthatho kwaba yiproblem emulini abantwana baqala ukuhlamuka into zangahambi kubusiness wona wacabanga kubana sokudinga inyanga wathatha inkomo wathatha imbuzi wakhupha imali waphosa walahla ngicela ukukutshela wona njengoJona obefanele bona ezwe uThixo ephakathi kohlupho kamzwanga
kamzwanga umlimi uthiwa khona bathatha impahla balahla isiphepha siphelanga. Cela ukukhuluma indaba engozi. Kuyingozi ukuqhubeka endlela ohamba ngayo yena uThixo zama ukuqhweba wona phenduka. Yabona isigaba sesithathu iBhayibheli lithi khona uJona kwehlula uhlupho lwehlula. Ungayifunda iBhayibheli lithi wena okokuqala umlimi walifaka uhlupho uthe ebona kantshintshi wangezelela uhlupho umoya isiphepho sakhula isiphepho kodwa wenzanga lutho empilweni kaJona. Kulabanye abantu abanjalo. Ngicela ukuthi ngithi mina qaphela uhlupho odlula kilo. Zibuza ukubana kambe nguNkulunkulu yini ukhulumani uNkulunkulu ungamuzwa uphakathi kohlupho uphenduke usuzilamulele lezulu seliwinile. Sigaba sesithathu umlimi ngabona ungaphenduka ungehlula ilizwi kwahlula uhlupho uThixo ufaka kupain into abuhlungu uyakupha into abuhlungu kakhulu. Yabona uFaro kwabuye inhlupho ezingu10 azimtshintshanga. Ilizwi lala inhlupho zeza zala la kuJona inhlupho zeza kwehlula uThixo sengena kusigaba sesithathu osobuhlungu ipain. Ungafunda kuFaro kuthiwa umlimi wathi ngenxa ungaleleli uhlupho lokucina lobabuhlungu yikufa kwamazibulo. Amazibulo afa. Amazibulo sefile kwaba into abuhlungu kuthi uFaro wangani uyavuma wabakhulula bahamba kodwa waphinda walandela. But uJona iBhayibheli lithi khona ungafunda kuchapter 2 kuJona ichapter 2 evesini lika1 ithola uJona sokwehlula uhlupho uJona sokwehlule ilizwi kodwa uthe esephoselwe iBhayibheli lithe khona kuthiwa wathena mbambanini limphose bambamba bamphosela olwandle inhlanzi yamginya makabonga uThixo kuthiwa yamginya yamvalela 3 days. Jona iBhayibheli ilizwi likamlimi ephakathi kwesisu senhlanzi uJona wasekhuleka makabonga uThixo. Uthenga ingena ku stage number 3 ithola iBhayibheli uJona yikho aphenduka khona esesizwa ubuhlungu sokunzima uJona engasakwazi ukubona ungaphi. Zwanini bantwana bakaThixo makabonga uThixo nxa uThixo edila lawe nxa umlimi ehamba lawe nxa uNkulunkulu azama ukukuwina muzwe udinge lapho lahleke khona umfumane lilungise loThixo usaphila. Kuthiwa uJona wamuzwa umlimi wazisola uJona esephakathi kwesisu senhlanzi. Nxa ephakathi kwesisu senhlanzi wangikhona bemeza wafunda wena baba wethu osezulwini amakabonga uThixo bathandekayo wafunda uJona bana akhuleke. Uthe nxa esekhulekile kwaba isikhathi kwaba indlela yokuphenduka kukaJona. uJona waphenduka sekustage sesithathu. But ungakhangela uFaro la nxa esefika kustage sesithathu wala ukuphenduka wasuka waxothana loIsrayeli. Engazi ubana umusa kuye kawusekho. Engazi ubana umusa kuye usuvaliwe. Ngicela ukuthi ngithi mina abantwana bakaThixo uyaphiwa siphiwa isikhathi sokumuzwa uThixo. Akulandaba ukubana ubuhambe wakhathana kangakanani but izwi lokho likhulumela kulandelela uNkulunkulu okwenza khulume ngelizwi kuthi kungehlula abuye kuhlupho ungene phakathi kwesiphepho impilo kube nzima empilweni. Umlimi lokho kudinga ubona lungisa indaba laye. Ungalungisa izulu liyathokoza ngesoni sinye nxa siphenduka. Ithola iBhayibheli uFaro kwehlula ubana phenduke esekupheni wasuka lapha istage sokugcina istage number 4 esokugcina yikubana kungehlula ilizwi kwehlule uhlupho inhlupho zonke udlule ulokhu ungaboni ulokhu udinga abanye oThixo uhamba udinga uyazincedisa udinga izinyanga ubophele lokho nalokhiyana izulu lokho likulandela kungehlula ungene kupain kwehlule ufelwe kwehlule.
uthwale nzima empilweni, uthwale nzima, ujombe into zale kungalayini luthe kwehlule ukuthi ubone uThixo. Kuthiwa khona uFaro ekugcineni wasuka walandela uIsrayeli. Xa emlandela uIsrayeli kuthiwa wafika olwandle elubomvu, izulu lavula umgwaqo uhighway, uIsrayeli wachapha, uFaro wasengena. Nguye yedwa uFaro ongancwatshwanga eGibhite. Nguye yedwa ongahlonitshwanga ngokwenzela ingcwaba elalihlonitshwa eGibhite. Nguye yedwa owaphelela olwandle ngenxa yokungalaleli. Zonke abantwana bakaThixo sithini lamhlanje? Nxa semaphethelweni ngicela bona ungakhangela iBhayibheli ithona kuIsaiah. Ithona kuIsaiah, uNkulunkulu uthena kuIsaiah chapter 55 verse lika 6. Yidinga inkosi selokufunyanwa, yibize iseduze, omubi kachiye indlela yakhe, omubi lemicabango yakhe aphendukele kuJehova. Lamhlanje ngicela ukuthi ngithi mina lakwazi ukuthi ekhaya kuseduze bazalwane. Ekhaya kuseduze kangaka, uJesu uyeza and uyeza ngamafu, uyeza masinyane. Lekwazi ukuthi uJona nxa wayesephendukile, ithola iBhayibheli uNkulunkulu wakhuluma lenhlanzi. Inhlanzi yasuka yayamkhafula, but nanku engikuthandayo ungafunda kuJona. Ngafunda kuJona ichapter ngelika 3. Ithona ilizwi lenkosi laselifika kuJona ngokwesibili. Ayimakabanga uThixo bathandikayo. uNkulunkulu waqina egcwalise lokho ayevele kudinga ukubana asindise, akhulume loJona, hathi ngamandla, hathi ngeforce, kodwa akhulume laye, amuzwe ngelizwi. Bhayibheli lithi khona ilizwi lenkosi laselifika ngokwesibili kuJona. Ngicela ukukhuluma lathi nxa sigoqa, angikwazi ukubana uhambe walahleka kangakanani, ngangikwazi ukubana udelele kangakanani ilizwi likaMlimi, but ilizwi likaThixo liyeza ngokwesibili. Lizokhuluma kubona akuhlole kuhle indlela zakho, kambe lapho phila khona nxa kungaqhamuka, nxa belingakhali icilongo lamhlanje, uyasindiseka na? Lapho phila khona, lapho vuka khona, lapho tshona khona, uyasindiseka na? Zwanini bantwana bakaThixo, nxa sigqibayo ngicela ukunxusela abantu bakaThixo, ngoba wena ungokaThixo, wena ungokaMlimi. Wakufela uJesu eCalvary, awunasizatho sokubana ungamuzwa ekhuluma, lanxa ekhuluma epholile. uJona lanxa eqale wabaleka, kodwa ekucineni simbona uJona ephenduka. Mina ngangikwazi ukuthi kusiphi stage sempilo, but uJesu ukhuluma lawe lamhlanje. Uyafisa yini ukuzisola? Ungabe ngomunye wabantu abazulileyo, uzulile kude lekhaya, but lamhlanje uthi ngicela ukuphenduka, sengibuya futhi. Ngifisa ukubana nxa kungumthandazo wakho, khuleka lami masigqiba. Asikhuleke babo sezulwini. Sithanda ukubonga ngaleli thuba usiphe lona. Inengi lethu sidelela ilizwi, kodwa siyabonga bona uphinde usiphe ithuba lokusibiza njalo. NjengoJona, khuluma lathi futhi ngokwesibili, sizimisela ukukulalela ngaye uJesu inkosi yethu. Amen.